Abusia me mo akwaba edeba DKTV GG so enedue. Ene so yasan ede ahye bio. Na in fact Coach Queiroz wadwa nanum bruta man nakasa bebre. Na nsem wa boro so nya asem ketua. Eye wa boosti ama emura ne kosoro. Na yebekom makomako. De di kan wo se yenka ma obi ante se ne contract no 4 months pe. After 4 months no one Ghana fo nyina awie. After 4 months one Ghana fo nyina awie. After 4 months so na se ya ko work up no so ayede aba. Na so no obehia 5 new technical team 5. So obeka ya otu abide na ye ono ankasa ka ho na ye 18 technical team. But Coach Queiroz say one dey ohia 5. Na 5 no otu abide na obeyi mu miensa Fatao Dauda a goalkeeper trainer no obe maintain no. Eno achi nso no obesa so maintain John Penston so. Ansana Desmond of so ordinary beka ho na ono nso de ne mienu aka no abeka mo my 5 eno so ne nsem a odi tu dwa wo se Ghana eje ne fe so emra opie Kotoko International Airport no in fact na neji yie pa kwan ye fa so eje no na eye nani so na wa ho papa and the on fancy kura na some o kan say since I started coaching adwuma dene pa Ghana adwuma ya obefai enye bibia o wate se sa Ghana no kurumuafo nyina o man no nipa atimu nyina 33 million nyina obi aye coach ene ewulusu a obi abekire o player ana keeper esanka ode ne dem de esanka obo number 2 number 3 4 to 11 obi ani mbolo mu obi aye coach wa ha na so ye coach na obeda 33 million fo ya omunyina so ye coach ano a ka ho se adwuma no so edene ndene semo a osan de tu dwa ho no o se woni de oknale se e win esanse obi pe win obi pe win no ono so no opeso kama obi atese Ghana ni bi atese ono so ye winning coach ono so pe win bruta ono so ye winning coach a o winning matches basa nya asem keto anti se ono ne de ne be kan de no ho a na ne ye hye obi a asem wo san akade to kan ho bi ono se ontimi promise ye se bi a ye koje work up no David ana ontimi nkyere se bi a ye kodi second ana third nemom de wo kire ane se ono de ade a wasua free ball ni se either you win or you learn nya se you lose you learn on de hu ne se obodro ko ana o de asua bibi sanso na olusunsun so a o de asua bibi nti ni game no ne bibia o de nam bia no ya either you win or you learn nti on de oni bibia ye to win nti ha na wo band obewini and o se de obe ne se ese ni team no obeche mienu ebi beka fie no ma monitor local players no ama no na ebi so akwa amono ne akwa monitor foreign players no se be ya obetima blend the two na watima anya the quality players ya ese enya wo mo do mo ko world cup no nso nsemo a opani ne ede tu dwa enso so e honom wo se yenka ma obi ante se wate se players ni bi ego ebi mu emu ade ebi ya hantan wo se obi ani wa national team ne ye ne dia untimi nkyere de ono meye nti wone de obe ne se eti players according to ono criteria de ono pe any o ma 1 minute as o di prove it wrong o ma 10 minutes as o di prove it wrong even the last minute kwa no ma abamu as o di prove it wrong say ampa obetimi aye nti obekire criteria obe issue e de afani players obeka na chiri nti asema okanya ne se obema obia opportunity ko na nkofo busa se ye ma de da yun samra no se de won obema obia opportunity na niema ebe kire se game no obebobi ana se wumobi ana obefro ana se won fro no niema ne bi nie de di kan so obehewu player no o determination ade ball second o performance se club side you say here for performance and experience the toss will be also attitude subi abadenadi and the last na we can knowledge nimdi a wo fa football no ball na wo bona nkasa no nimdi a wo fa ho sa niema we no panis obegina so e dey in the call up this o ye player now person wo fro oto nsa fro dia sa niema wo boss no ese otiminya determination o performance no e wo high wo experience so e wo ho attitude so e wo
ena onim die nso so efa football na nkasa no so eno so ho eno ne nsem a Carlos Queiroz e de tu dwa nso so ho no opani na kan sem yi papa country masongu ekopiem ho no country masongu eje microphone no kan sem bi kire ye coach say won say wo ba yin na ye yodo obi e ma fans no kure fans ni de on sabeka na abeto to papa so de amaramfo ye be won ko san ten ye be pam mo ze de ye pam akokoro ende waka no ko na kire sufo we say ha ne de o beto to papa so ya ye be pam on ne kina ye eno so nsem a opani ye fan country masongo nso so e de etu dwa enso so e ho no me be kwa kopiem wo Samuel Osekofo Tuga ankane no odisi na kan de ma Bayern Munich Blasters former player or experience of football mu yi papa nkofo ko busa nsem bebre about foreign players no aye enei obi wo ye ko no amonone na fi da ko ba se wo chusu country na ye wo no ho no abrochiri wo no wo boma wo o mebo ma ne ma Ghana na obusa se oye owofo oye parents na oba ne Jude Bellingham ne osina kama England na England amba Ghana for free no wo obema na ball na ma England for ana wa ma Ghana wasi do we abeka so na ma England yes na on the advice what be nyina na empanifo nyina ne say we should catch them young emre omo susu na ya wo omo amono ne ho no yen hya sem from wo national team no ene say under 17 kura na ne afre no no wa ba be bo no wa besua ye terry no wa besua eniema bi ne ade no wa blend with the local boys no no san akọ nti omusa na wo from omo ba na ombebo no onyina enye den so obefene so omra mebo oba boba ma ba ma ni nyini wie ekobo nkwala ni mu ama amono ne for say England na year na say omo fe na she no onye ni peak na o san ba back in the bed nti owura same ko fast mo kan say you should catch them young emre omusa na no yen starting calling on them for national team no mebo say under 17 o say under 20 o nti omo ba na omo bo na no asango so no onye no do ni pick obo national team aya na brebia enshada enim enso so e ho no so nsem a opani efe no Samuel Osekofo so edu tu dua so e ho ekopiem on se foforo mu a na yekopiem e wo krobia Kumasi Asante Kotoko enei coach Prince Samuel Owusu ene ne wakopiem amonone a tobin ene Akwasi Kusi ne Eric Niban na ne omo hwe akiri say so far no Hamza Obin ene ye head coach a ohwema season akọ awieye na Akwasi Kusi nso so e kan ho as assistant coach na goalkeeper trainer which is Eric Niban ono aye Kotoko former goalkeeper dodo na e kan yi papa o Kotoko ha bi mu no say fans bi aba aya fan Kotoko player e fe na Mohamed Kamara ni nyina nse so kodi refi bi atem emra Kotoko ne Kerala United ekohia mu no nti abrante ya band no 5 matches a ene season no de na se nya de so be bobo ba kokra ko the season no ebe end ya sanso fan ne sika $20,000 tetwo 200 million se Kamara so emetu enyo no ko Amos Frimpong a ono so e welfare officer e de ma Asante Kotoko so no ono so ya fan no the same match na so ono so 20,000 as I say ono so ya mano 10 match band a ono so ntimi enko bench e ma Kotoko ene sense ma so free Kotoko ho so eba na fine bi koma assistant coach Beche United aye fe no Malama yaya say ono so eye niema bi a na ensem fatanti ya fan 20,000 opani so dia betu jwa nya de sese ka obetua ase Ghana Football Association pesika da akọ work up a nya ni sika na omo de be ko work up nti Malama ya de o se nya de so obetua ne atua ne kina ene so ne nsem a opani ade abetu jwa enso so e wo ho no ma se ye bo wuram on se fufuru mu a na ye bo wuram o Leicester City aso ya ne ye Ghana players mienu si aka de ma wo mu a ye dede ayu ne Fatau Ishahaku ene team no e relegation de obi ebusa ne se ene two players yi omo future ye sen omo future ye sen ensem no doso aha ne be ma da chini kwa ku amodi masi odike TV GH so wo ba so nya subscribe ya obetima subscribe share video no send ma foforo no mo so nsanka nsem aye koso Ghana football mu wo adwenchiri be obetima channel comment section as mema wo remfi se coach Carlos Queiroz reception ho na opi mo Kotoko den sai poto mo de flower ko share nsem opeja flower no na nkofo se na ne ye cap o ya je ani ana se wo de kire se ne cap e betima gini ana ni asem se be de ozo wadwen ye wo na no hwe fa share comment section as until then stay focused and stay blessed.
I love you all. Bye bye.